zein kargatzen duen. Ditugu delayia eta abar. Vale, está comenzando. Error. Las unidades de división no se encuentran disponibles en este momento. Inténtalo más tarde. Emandik? Bai. Bai, neurire bai. Ba, neuri ez. Zeituan saltako dizu. No me jodas, sí. A ver. Eta indakoa gorreko zuen? Bai, bai. Ni berez hau pasautan apean, hemen txekia uno. Hemen oin toki batea sartzeiz, edifizio batea eta listo. Continuar partida manda, uste iten sartzen. Hombre, pentsatzea mundu guztia oen ibiliko ala eta... Hombre. Ordu batean, no? Ze orduan iriki dude? Bai, ordu batan irikiak. Bueno, imeia idatzi ziatek. Venga, torre jolastera. Hau este konektatzen, cargando, 0%. Kostatzen zaio kargatzen. Bai, lepo. Oain nahi da, nahi da. Zeitei, golpe aitek. Nei oin 10% jarri zi eta de repente eun. Hori neko falloa. Falla. Baneria uneko amaikasiek. Protección. Jarrel ditugu... Nivel 5, nivel 4. Big Theory jarri partez, de Prodigy jarri diat. Orain eman dit errorea. Fastidate. Berrez eman dine. Inicial partida... Igualdek hori, hain jendia sartzen eta... Conectando. Bueno, ya... Vale, ikusten da, bai, vale. Aldatu dute... eventoena erabili beharren da bilartzen bestea eta primeran doa orain. Vale. Joi puta dagoen zerbitzaria ez. Vale, ni banago barruan, continuar partida. Bai, jolazatik etxe hartetzen. Continuar partia mandagoan berriz errore mateu zerbitzariana. Putada gutxa izango litzatek, Jo. Moztu behar izatea. Hombre, bezalana zu jolaz ez aldatzen dut, beste zerbaitetan hiltzea. Bai, izan daiteke. Ai, ama. Kargatzen dago nuneko eta zazpi... Karga kolokorrean pizka bat nahikotxo kostatzen zaio. Bueno, izan daiteke orainik beta delako eta bar, baina... Bueno, izan ez... Jolazte eta bar nahiko ondo doa, nahi kolgatu doa. Ni jolazen sartu naiz. Vale, uste dut aktibatu duela berriz automatikoki ahotzen joko barruan. Bai, Nahiko larrogeta maika, larrogeta amabi, amairu... Bale, ni nerea desaktibatuet. Amabost... Amasei... Amazazpi... Honi, zean egonez, hemen eraikina zertuta plastikozko ate hortatik. Amazortzi... Zehaztea, bersazieratik? Ez. Utzi dut tokin? Bai. Eta guain hemen... Amazortzi... Zeaite hau, Misioak hartzizki hau hemen. Bueno, nik jahun behiat, zake. Vale, ondo, joder, endoa primeran doa horrentxe bertan. Kauen txotx. Vale, a ver, orduan zaude, esan didazu eraikin barruan. Bai. Ale, berriz botan hau. Hor ikusten zaitutik erip. Koberturan jartzeko eta non dago nuen sarrera. Topatzen dudan sarrera, oke? Hementxe dago, jode, ez nuen ikusten. Eskaera baina eskarrago bai. Sistemas de ventilación y purificación activados. Nivel de contaminación bajando. Vale. Besta barruan nago.
Agente. Vale, hay hor que misio ponerle hartuko presión dugu. y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones Adibidez tiene medikuana potencial, pero lehenengo. ahora mismo Uste es hiru una basura y no hay nadie misio que la daudela. Y para hacerlo, Elezkeuna da adibidez lehenengo medikuana hartu. como doctores. Hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso, pero algo le pasó cuando lo rescataron. Sin él, no tendremos luz. Tenemos electricidad. Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama Grazete, general. necesitamos electricidad eta Ja. argindarra da, jarrita. Ja. Ba, ok. Paradoxa batetan bizi gara. No, chavales, nik utzi behar zait. Gero, a ver, beste egun baten koinziditzen. Vale. Venga, ba, gero arte. Agur. Bai, aleiker. Alerta. Un agente está abandonando el equipo. Ose, atea ireki berdi gabe. Nola da Jode, ekipatzen? Suposatzen dut, nola dakit zin daukadan ekipatuta? Apariencia... Comparar... Baina, nola ekipa dezaket... Ah, zeak. Arma baten adibidez ekipazioak. Dira, gorputzeko, berdez daudenak zer dira, jarrita ditudanak suposatzen dut, ezta? Bai, enberdezu, klik-klik, objetuan gainean klik-klikein, eta horrek ikutuzu zenbat zea dauzketzu. Hau da, kategori hortako zenbat dauzketzu. Eta horietatik aukeratzeko nahi dezuna, ba, bonifikazio honenako dauzkana, haren gainean klik-klikein berriz, eta hura ekipatzezu. Motxila... Makuto. Petate. Bale, utxija, hemen kanpoan ikuste eta bidera. Principios hemendik esedez. Vale. Zezauz kanpoan? Ez, ni oin barruna noa, Misioa hartuko deu eta misioa egingo deu. Bai, bai. Ba, hemen barruan nabil, Bueno, itxoin lehenengo gauza batzu saldu ditut eta. Ea, hortxe, vale. Dena ondo da, hori, primeran. Zer dekogu. Estación de fábrica. No disponible en la beta. Osea, armak egin ahal izango ditugu, fabrikatu eta hor. Bai. Edo drogak, edo... ez dakit zer. Bai, ze egiten duzu. Crafteoa dago. Bueno, o sea que eres agente de Division, ¿eh? Hostia, hartu dut misioa nahi gabe. Kauen? En fin, no te apures. Zein hartu duzu, hemen zea? Persona desaparecida, Hater Law, parte 1. Vas a intentar solo para fracasar Bai. y sufrir una muerte horrible. Ah, bale, uste nik Con más apoyo. Pero ¿y qué? misioa aktibatu zait. Decirle, contra eso no se puede hacer nada. Hartu dut nahi gabe, baina, bueno. Ez, misioa hause zan, Hartu bertzan. Yo te aviso cuando tengamos algo, ¿eh? Nun... ¿De verdad? El ala médica es un Non zaude bain, eraikin barruan? El ala Usa benika, esa bai. viróloga, Ereki podremos barruan. formar un Sartu eta equipo, eskerretara. investigar el origen del virus Bai. y empezar a Hor, producir medicinas. portatil bat dago. Y para nosotros. A ver, piratuko dut. Eta hor portatil hori aktibatu duzu. Vender. Vale, listo. Ah, bale, investigar kada ala, ez, hiru aletako portatilak ikertu behar dituzu. Vale. Lehenengo. Eta gero hartzen da misioa. Vendedor de recompensas. Mira qué inventario de cosas, sin rencores. El ala de seguridad necesita cariño. Y el capitán Benítez también. La JTF le adora. Puede movilizarnos y conseguirnos la información y tropas que necesitamos para echar a nuestros enemigos de las calles.
Disponible en la beta. Algo de ser. Entonces, ¿dónde está? En Nicora. El ala de tecnología ha tenido días mejores, pero con Rhodes aquí iría mejor. Guarda muchos trucos bajo la Objetivo manga. completado. Era de una EPSD. Mira Sabe más de lo que te reflex. imaginas. Ir con Sospecho que agua. será muy útil. ¿De verdad? No te sometas a riesgos innecesarios. comprar nada. Escuché a Candelia hablar de un apartamento. A ver. Zuma zizki, no? Les den por culo. Dituzu hiru kanpora. ordenagailuak. Bai, kanpora noa. Bale, oin kanpora juteakoan, zinematikoa Bideoa. saltatzen. Bai. No voy a poder acompañarte ahí fuera, no mientras tenga la pierna así. Haré lo que pueda desde aquí. Me moría de ganas de combatir. He estado entrenando durante toda mi vida para esto. Es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado. ¿Recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie? Para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen, yo lo intenté y no ha servido de una mierda. Porque estoy enamorada de mi gente, de mi ciudad, y las vamos a recuperar. Oye, no puedes. Sí, vale. Sí. Confían en nosotros. No podemos fallarles. Claro que no, hombre. Soy el chino Cudeiro. Iker, zea daukazu, Zer? Mikrofono aktibatuta jolasetik da, igual neuke bai. Ah, baliteke, itxoen. A ver, konprobatuko dut. Ajustes, Ba, nik bai. sonido... Bai, automatikoki aktibatzen dau, kabroia. Bai, hori irutzen zait faio bat. Bai, bueno, den beta da oraindik. Denbora emon. Bueno, erteningo gea. Bai. Ez, itxoen, misioan nun hartzen da, hemen? Ah, bai, ala medikara joan bergea, bale. Eta habilitate berri bat. Daukat nik bentsat. Nik ez dakit, ez dut. Ez nik ezin dute desblokatu. Nivelez igo duzu igual. Bai. Karo, ezken nik sarrera onarteko hau bi aldiz egin dut. Lehenore honea etorren naiz. Vale, Tixarraketa, guzti, mira. Aceptar. Mina o eskudua, eskudu hartukot. Ni daukat granada hori itxaskorra dena. Jarrita. Dan ondo doa ez da. A ber, konpratuko dut. Bai, dan ondo doa. Komentarioak ez esan belduruk botatzera. Apai. Apa. Dugu hau. Nahi duzunean, Ez ez dut aurkitzen. Ah, bale, misio hau zet, kanpo artean behar da, bale. Ez dago lagunei ez diogu mina egiten uste dut, aldeko a ber. Ez diogu egiten mina. Gero ustez, multiplayerrean bada hola opzioa zure lagunei akatu, eta hartara zure lagunei damakien zenbait gauza hartu ditzazketzula. Polita. Bai, amendi dago misioa. Rebote. Ah, hor zauz, venga, bagoazen misiora. 6 metrotara. Bai. Me falta zaigu kotxetxo bat, mugitza hor, jalo baliz bezala. Ba, botoia jarreko ez beha bakarrik juteko oinez, Egia teklatu. da, isa sakatzen baduzu egin baduzuen goza bakarra da pertsonaia mugitu aldeetara. Octava... Zirak entzun ditut? Deritu zait. Nik ez dut entzun. Rodar y rodar. Momento. Seguro, hain dago. Bale, utxija horregatik dago. Ah, bai, pizkatu aurrera hau. Un gune radioaktibo bat dago.
Gau ez oso ondo ikusten da, Bai, argiekin eta bar, neguko... Gau ez nire ustez jolazak irabaziten du egunez baino gehiago. Bai, nahiko... Egunez oso ondo ikusten da, baino gau ez... Baina gau ez visualki argiekin, gauentako argiekin eta bar, Bai. Oso asko gustatzen zen renderizazio eta bar oso ondo egin dute, oso aske doa. Jure, 1 metro oraindik, la hostia. Distantziak benaiko ondo egin da hau, jode, daramagu bakarrik 100 metro igulita. Come on, let's go, babies. Jarri beharko lukete aukeren artean pustu tolk edo joko barruan. Badago ustez, Egongo litzateke. Badago, ustez, pustu talk. ¿Estás intentando provocarme un infarto? Misio hau ez dauka ikusita. Ez que nik ikusi nuen beta itxian gameplay bat, Bai. baina beste misio bat egiten zuten. Hau ez dakit, zen da. Ni frogatu nun Fan Sirusean utzi ziguten jolasten partidatxo bat multijokalarian. Baina na, osea, ez ebez. Zen horrelako plazantzeko bat edo... Hortik da. Upa. Jode, batzen naizela tekla. Kagun txotx. Garro eta metro. Nuevo objeto, investiga la zona. Las lecturas informan de un eco cerca. Vale. Karo, grupoan guzenez nahikoa du batek analizatzea bestea aire eman iten diote. Ahí va, dio eta hau da como que un holograma. Ni hablar. No puedes ir ahí. Le prendieron fuego a la tienda de frente. Esto le perdió los de pescado. No, cariño. Ahí va, la hostia. Me dijo que contactara con ellas. A mí no me gustan. No quieras ver a Faye enfadada. Ahí va, la hostia. Zelako dira nolabaiteko seguritate kamara edo horrelako zose. Estado difunta, abogada. Joder, cadáver sepultado en Camp Hudson. Madre mía. Ematen du... denetariko informazioa. Tamen zein behar da. Heather Lowe, estado desaparecida, profesión estudiante. Detalles. Faye Lowe ha informado de su desaparición. Junein behar dugu amendik, Hor ikusten ez urraia bat bezala, ez? Bai, Bidea indikatzen. Bidea indikatzen duena, bai. Zei 1 metro gehiago. Me kago ni hemen, Aha, alde batetik besteraino. Bai, hemen kotxetxo bat edo motorren bat horrelako oso zer. Hombre, niregatik uste eta horregatik jarri bela botoia sakatuta bera juten dela. Bai. Ito ze polita. Open Server Days. Jode, nik hemen ikusten ze polita dagoen egin da. Neoizko argiak eta zuek hortik infernuan gaduta. Argia hor goian. Tiroteoa, Bai. Eta aurkaria 5 niveldeko bat dira. Hiru bostera, ondo. Lor gutxi hau. Bueno, honek zerbait luteatu dit. Enpuñaura bat. Baina kolore txurikoa da, beraz eskasa. Vale. Beste nabait dago. Bai. Botako diete... Bumba! Ondo dago granada hori, habilitatearen granada hor. Bai.
Zibila. Baina hemen kontu zile behar zala zibilekin, ez tirokatzea zibilei, be. Gero ikusiko zu multiplayerra juten bagea ze zoramen da. Fijo. Ze, karo, multiplayerrean berez ez dira zure aurkariak, baina zuk atakatzen badiozu, biaik zuri atakatzen badiozute, orduan bai zure aurkaria dira, eta kristo movida dagoen da. Vale, hemen zerbait dago. Bai, ikusten dut. Hemen. Nuevo objetivo, investiga la zona. Datos de vigilancia, actualizando. Reconstrucción completa. ¿Dónde? Vamos. Saiatu ziren, hau irekitzen da. Bai. Hau leheno ikusi dugu gitarra duen hau. Bai, hau da bilatzen eri gaudena uste dut. Bale, joan behar dugu. Bai, baina joan behar gera... Utilak. Bale. Hemen di, utxi jaia hemen dago. Bai. Ondut. Horrein aga, elkarratuta. Bale, aurkariak hemen daude. Egon. Granada botako dira azteko. Pasatu nahi. Hostia! Soltaz! Bate, Inor, leila de Dios. Señal eco activa detectada. Analizando. Construcción completada. Reactiva el eco. Super hondo dago hau ekoren, no? Bai. ¿Por qué tenemos que montar guardia nosotros con este frío? Joder, me congelo. Callaos y vigilad el callejón. Por delito, joder. Vale, Estado desconocido dependiente. Bajo orden de búsqueda por delito grave. Zaten nizu de todo. Cago en la... Baina, hemendik eskaretatik igo bergala ustet. Bai, baliteke. Joder, espazioa. Coño. Ez... Oh? A ver. Ahora, joder, kontrola dela igotzeko eskalera. Bai. Ateaz de tirekiko, zuri utzik izu tirekitza. ¿Cómo he subido? Txata bat dago? Bai, enter. Ai, ez daukat hori aktibatuta txata. Zu bidali berko jozu. Activa el canal de ser, Dai, ipintzen duztein nondik aktibatzeko txata. Ajustes, a ver, igual hemen ajustetatik. Control destacar interfaz de usuario. Aumentar texto, anular interfaz. Tor doble, hemen que se ve si tengo HUD. Ocultar HUD automáticamente. Distancia. Controles, es configuración. Vídeo. Gráficos, nada. Grafikoki be, aukeraketa bar, nahiko aukera asko ditu aldatzeko eta bar, hori be super ondo dator. Beti. ¿Por qué tenemos que montar guardia nosotros con este frío? Ez dakit non, Joder, me congelo. Teoría Callaos y vigilad el callejón. Desechar. Selección de aspectos. Grupo. Ez da WhatsAppa o bidali oso. Bai, oraintxe. Kontrol. Vale, irekiko dutate,
hemenik eta ikupatuko dena ondo joatea, zer komentatu duzuen, que ba. Vale, dena ondo doa ez da. Vale, ni prest nao. Vale, ba, zabalduko dugu atetxoa. Vale, aida igotzen, utxija. Faye, soy Heather. Faye. Gracias a Dios. Me tenías preocupadísima. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Es que me dejé en la radio en el apartamento, pero estoy bien. Aunque Igual, he tenido que romper la Juan guitarra a un tipo en la cabeza. ¿Qué has hecho qué? Mira, da igual. Escucha, Heather. Voy a enviar a alguien... Ni botikina beteta euskat, Igual da hori, baliteke ez ditugu erabili edo. Uekin sendatzen zira eta. Vale, ba, hemendik. Ez goitik izango gara guztet. Baliteke, bai, bide irekia dago. Investigala zona hortan fletxa gora saltzen da, beraz. Bai, egia da. Ostia, ba, igual merezi du erostea eta guzti. Ui, kaixo. Vaya, sí que sois rápidos. ¿Puedo irme ya de aquí? Agente, esto significa mucho para mí, muchísimo. Enviaré una patrulla de la JTF para traerla. Pero que sepas que te debo una. Y gorda. No sé cómo darte las gracias. Frigorifikoan refresko bat hartu dut. Estaremos en contacto. Lauko. Hemen da, nahaz behartu. Ez da zertako balieko du, baina. Igual bizitza zendatzeko edo horrelako zozer. Gela hontan zea dago, zerbait, Zertzen mazia, bala esplosiba do. Orain zena, nago objektu berriak ekipatzen eta bar. Baina dagoen behitu behar. MP5. Los 15 años a los 12. Vacío, pintura. Vale, nago pizkat investigatzen nola doazten hemen ekipamenduak eta osea... Respondido. Vale. Tengo bat bez, vale, silenciador, mira, visualizar. Tengo bat bera bez, vale. Gaina ekipatzen maituzu adibidez nik enpuñaura jarri dut armari. Eta kolore gorrikoa da. Eta tipoai behiratzen maiozu armai, kolore hortako enpuñaura duka. Hada, personalizatu ilizketzu armak. Bai. Joder, justo ese eskotxo. Aldatu du bigarren... Bale, bigarren arma da MP5, bale, ondo. Jarri dizkiotzu barrita energetika. Enpuñaura eta hauek jarri dizkiotzu? Jarri diot kargador luzeago bat, saundiago bat. Ba, oain itzuli bergea bazera, ustet. Beste misio bat hartu. Bai. Baina esan misio hau ez du ezarra eduki. Ez, hau lehenengokoak suposatzen dut basea martxan jarri arte. Kontrol, ez zara zer... Ostia! Ez zara zertan kobertoen jarri behar, kontrola ematean ekin zuzenean. ¡Pumba! Ole! Tiratzaile pikaina nahiz hemen asaltoan. Listo. Bal gutxi hau. Konto? Bai. Ue! Bale, hau zerraz? Nik hemendik ikusi dut potatu dutela. Bai, hementxe. Munición de rifle de asalto, más 27 granada cegadora. Ostia, elurra nola idun, ez? Itzuli berroko geha pentsatzen. Oso da. Zin, hau ez da guztindatzen. Vale. Ba, ostia, elurra mara-mara dabil, Ahí ba, da, ostia. Bai. Eta behelainoa.
Hostia, lainoa eta bar, primeran egin da, oza, daukat topera grafikoki eta, hostia. Ba, igual aldudanean erosiko dut, habilidad sin asignar uno, etxe. Bale, bengo azitea misio potolitoa. Nahiko, zera, ikusgarria, Jarriko dut eskudua bigarren habilitate bezala. Bai, desente laguntzen du. Hostia, elburra mara, chaval. Escaneando civil, y la de Dios. No te quedes ahí sin hacer nada. Las gracias. Janaria eta bar eman aldiozu jendeari. Bai, eman dio ni leno botikine. Hostia, chaval. Azteko Zondo mango eginda. jete. Madre mía. Busca la gente selección de dificultad. Dificultad difícil jarriko dugu, ez? Vale. Irugeata. Hay muchos enemigos dentro, agente. Ez zuk aukeratu Tienen errezu. a la doctora Candle y a sus médicos rehenes. Necesitamos ese personal en nuestra base para operar nuestra ala. Dificultad difícil. Dificultad normal, baina nola ezin dut aldatu. Dificultad, clic game. Elegir... selección, elegir... Eta hor vale, difícil. dificultad, vale, difícil, vale, ya está. Vale. Goazen barba. Baina, nola, osea, horrekin ja onartuta dago misioa, sin más. Bai. Está en Gateway, ¿no? Eso... Dios. Bat gutxiago. Ez dauzkatena nik granada eta asko. Hangoian bat dau, Bai. Epa, mantendu behar da. Si me conectas al sistema de seguridad, puede que localice a Candle. Venga, va. Eraikin dira hau da, zera, Madison Square Garden. Estadio famosoa, New Yorkekoa, balozestokoa. Bale, hor daukazu eiteko. Venga, banoa. Sor teclado. Teclatu mekanikoa jokokoa, A ver qué encuentro. Soinugatik. ¿Ves el vídeo de seguridad? Parece que Candle y los suyos están tratando a los heridos. Vale, Será por eso que los mantienen con vida. Prest. Bai. Libre. Parece que tienen gente arriba en un restaurante. Vale. Hay muchos enemigos, pero si aprovechas la cobertura, puedes eliminarlos uno a uno sin exponerte a sus disparos. Vale. Ez, basketeko kantxa. Ikusten ditut. Txain, granada erabiliko dute. Vale. Ditultzen, baina bizita desente kentzen die, Hostia. Bai. Hostia. Granada aturdidore esan da hori. Bai, bi granada klase haude. Lertzekoa, betikoa, mina aitekoa eta aturdidora. Hortik. Bai. Detectados más enemigos. Baina, zaila izeteatik, zailtasuna, esperientzia gehiago emango digut eta diru gehiago. Bai, eta nire gaia, claro. Kontuz, moratua. Oiek, fuerteagoa diala uste. Francotiradore horreako zer da bilortik. Ezten dago bat. Ostia, morata daude, Armas. Han matado a Alex. Hostia. Hori ganadatxo bat. Ole.
Anik munizioik ez daukat. Hemen hartu en berde. la cocina del Kobe. Hemen izo zer Lurreti. bota dute. Que basta. Se dice que se han cargado el lugar. Le habría roto el corazón a mi padre verlo así. Antaño veíamos partidos juntos allí. Vale, Igo Gallo. Igo Galloan. Qué bueno. Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto. Pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede para seguir adelante, lo hacemos por ellos, agente. Al ataque. ¡Al ataque! Esto, cuidado que viene chiquito y te va a hacer pupita. Fitro pecador. Para llegar al Kobe tendrás que cruzar algunas zonas contaminadas. Antes había muchísima gente enferma aquí, antes de que les dispararan. Así que ten cuidado, porque no creo que nos den de Hostia, baja por gune enfermedad. kontainatok markatzen dizkizu eta guzti. Jode. Qué nivelazo. Taberna. Granada doa. Zen, ez dut ikusten. Ez daukat bizak. Gone, ez eraso. Bai, guys. Bat hor egan ikusi. Granatxo bat, oparitxo bat. Zer ikasi badut ezkona ikita, granadak erabiltzera. Badute. Ondo. Vale. Bai, munizioa doa como un santiamén. Bai. Tiro a la cabeza superviviente y... Santa bat! Hemen dagoz. Hori guzu kostatu zaian atesturak kargatxa hor dira bat Mantened la cabeza agachada y no hagáis ruido. Advertencia. Enemigos detectados. Hostia. Tendu. Urbilu. Marlut. Bai, hemen zerbait solta dute. Munizioa. Nahi bi gauza, berdea. Txaleko bat. Ze suerte. La escolta recibe fuego intenso Eta desde el tejado. guanteak. No podrán moverse hasta que subas ahí y neutralices al tirador. Nada de fragmentación. ¡Estamos atrapados! ¡No vamos a poder cruzar a menos que alguien suba aquí! Bale, baina asmatu du Uchihak Bai. kontrol da. Ahí lo tienes, agente. Bale, bani ezker aldetik. Toki berbera goaz, así que hau borobila Bai, da, bai. Control. Hortik zozo zegoen, iruditu zaitik usta. Escolta Alfa, tenemos un agente en el tejado. ¿Ha llegado Candel a su posición? Afirmativo, acaba de llegar con su equipo. En cuanto desaparezcan los enemigos del tejado, la llevaremos sin problemas. Hemen reabastecimiento, munizioa nabazu. Ondo nago, lasai, perdón, Mirko. Hanik granadak eta guztia hartitut. Buo, tampopazo. Yeah. Super. Ni no ahora quema ropa ahí. Esperatu berda, Hatch izeneko arei. Ah, vale, ikusten dut RPG duena. Bagire.
Zeratuko nahi asaltatzen. Advertencia. Se acercan más enemigos. No os contengáis. No podrán detenernos. Joder. Granatxo bat, zer iruditzen. Beste granatxo bat, opari. Zer ikustu dut horregea. Hostia. Ya hemos rescatado a los médicos. Candil y su Vale. equipo están bien. Oh, bilut verde. Arma berri bat. Ese es un buen comienzo, agente. Me habría encantado cubrir tu espalda allí, pero creo que hacemos un buen equipo aún así. On gauze guztiak Porque luteak. es forzada. Hablaremos con Candel y veremos qué puede hacer por nosotros. Joder, eskutua ezin dut. Vale. Vale, Vale. guztia hartu dut nik. Loot berria eman didate. A ver, epa. Nahi nik behiratu behar dut. Armak eta abar. A ver, nik zeo zer eman didate. Me pegoste, me corta. RPK. Buscarre niveleko arma. Ue... baina, joder, hau egiten du min gehiago. Nahi dut hau. Vale. Mira holográfica. Joder. Equipar. Modificación. Au. Mira holográfica. Vale. Indique sedes. Está. ¿Qué va? Cargador expandido. Vale. Indique sedes, sí. Pintura, nada. Vale. Eta gero gorputzekoak. Mandigute protekzio berri bat. Jarri duela automatikoki. Ondo daude, ez dituzuenean zehozer automatikoki jartzen dizkizu. Ondo dago hori. Lia jarriko dugu. Gaina esaten dizu non lortu dituzun objektu berriak eta bar. Vale. Nahi. Primera. Arzen dituzten... ez da errezen ikusten. Vale, hemendik da. Ni prest nagoen nahi duzuenean. Tartean. Baitxoaina, esan duart. Konprobatuko duten ondo doala eta bar zer komentatu duen jendea. A ver, dena ondo doa, bai. Vale, dena ondo doa, ez dute jendea ez dute zer komentatu, bale. Ba, beldur gabe komentatu gauzak eta bar, Eta itartan be, Coca-Cola tago bat hartuko dut. Botikinez endatzen, ineran. A ber, pistolantzat hartu ditut zerbait. Buah, ba, igual... beta osten eta tatzen denean, igual erosi beharko da joko hau, be. Jolasteko oso ondo dago. Bai. Urte hori oso bikain, zegoen eginda. Oh, hemendik bera, Bale, hemen kontrol zakatu behar da. Rapelatzen? Oooo! Oooo! Que chulo. Eta baina hemendik atera iten gara. Ondo. Oh, jode, atera gara hemen ondoan. Bai, ni azteko no. Bo, lehenero amentxe gauden, noaz saltzera gauza. Bai, Eta, bueno, misiurako etorri bertzea, onera. Bai, bueno, gauzak saltzera eta objetak lortzea, desaktibaz. Hola, médica eta katana disponible, bueno, vale.
Objektuak sartzera eta gauzak erostera alba da, Non dauden da? Lo estás haciendo bien. No nos vengamos abajo. Acabamos de cenar y ahora quieren que nos vayamos. Non dau... Haben, sartuta ezkerrean zeituen. Daude vendedor de armas, vendedor de equipo, eta hola. ¿Qué estás buscando? Dago hemen dago fabricante, estación de fabricación... hemen, joder, vendedor de armas, vendedor de equipo. Hola. ¿Algo que te llame la atención? Vender. Blindaje protector, hau. Ni zenbat diru dutena. Hau da ekipatuta dudana, obviamente, beraz, hau saldu daiteke. Hau da ekipatuta dudana, eskusatzen dut. Ekipatuta dauden objektuak ez dira agertzen, ez da, teorian? Ez dira agertzen. Baina, 684. Diru haukat. Eta arma hau be salduko dut. Nik daukat 500 piku. Nos vemos a la próxima. Ez daukasun nire... Ez que rifle frankotirablea daude. Joder, zete... Ostia, baina millet. Ua, M249, zaiteltzen... Bene 107... Hau, erosiko dut hau eta lan noa pizkat de apoio pesau. Eskat, bosarren niveleko gaina, bare, basalduko dut arma bat. Ixileko gotxo. Inventario. Kenduko dut... Hau. Kendu dezaket ezta. Comprar, modificar. Ezin dute... Kendu eta utzi arma gabe. Que va. Ba, sebez. Ba, horrela goreziko dut eta listo. Nadie te va a hacer mejor precio. Chaleco de recluta. Erosita. Comprar y equipar. Joder, pillo, sartu dit laronda pico orando behar izan dut. Me cago en la hostia. Qué robo. Venga. Y trato hecho. Vale, hartuko dute beste misio bat? Horremakumeak nintzen eta eroamen dago hablar con Jessica Candle. Bai, hemen ikusten dute hablar con Jessica Candle. Eta dago emakumau. Informar oficial de la... Agente, el hecho de que no te haya secundaria herido de completada. gravedad ni te haya devorado un perro salvaje dice mucho acerca de tu competencia. Y quizá también de los caprichos del destino. En fin, buen trabajo igualmente. Igo gara niveles, ondo. Vale, voy a hablar con Jessica Candle en la base. Eta vídeo. Menuda sorpresa. Arpeiak eta bar ondo eginda daude, ez hau batere txarto. Bai. Gracias por sacarme de allí. Eta bar dobetxa, baina... He trabajado en sitios horribles, pero ese se llevaba la palma. Bueno, todavía no sé qué opinar de todo esto. El equipo es antiguo, no hay personal, los pacientes se amontonan tras la puerta. No es suficiente. Lo hacemos lo mejor que podemos, doctora Candle. Si tiene alguna sugerencia... Que sí, lo del hambre y el pan duro y esa mierda. Toca pensar en qué se puede hacer, pero con tan poca información es imposible. Podemos empezar por aquí. El CER asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote. ¡Mierda! ¡Qué cabrón! Asistí a una conferencia suya en Colombia. Vaya espectáculo montó. Si tiene algo que ver, quiero hablar con él. Nueva misión. Cualquier Mejorarla. Cuadernos, portátiles, amigos cercanos, me vendrá bien. Y lo de las muestras vivas y los anticuerpos. No te vas a aburrir. ¿Y tú estarás...? Arreglando esto. Salvando vidas. Y ahora, si me disculpáis... Tengo mucho trabajo que hacer. Ya acabo yo por ti la frase. Doctora Candela. Vale. Tutorial, mejorar el ala. Desbloqueado el ala médica, primera. Usar portátil. Hemen quiero el día mejora, ¿qué tal? Oigo la hostia. En cada ala hay 10 mejoras. Siguiente pista. El ala médica necesita suministros médicos para construir las mejoras que quieras conseguir.
Consigue suministros del ala médica completando misiones médicas y encuentros médicos, vale. Cada mejora que construyas contribuye al porcentaje de progreso del ala, vale. Cada mejora que construyas desbloquea habilidades, mods de habilidades o talentos, vale. Cada mejora que construyas te dará una o más ventajas. Hay una lista de ventajas en el menú de habilidades, en la pestaña ventajas, vale. Vamos a construir la primera mejora. Las mejoras van que ni pintadas. Si sobrevivimos, te hago un hueco en mi laboratorio. Vale, oraindik nivelez igo naizelako, osea. Pentsatzen zuri ere bai. Por fin tenemos clínica. Zea sendatzeko aukera hauetela. Tenemos personal Inguruan suficiente para atender al público, pero nos espera daun una buena. jendea. Bai, hemen sendatzen doa jendea eta suposatzen dut. Vale, ondo. Farmacia desactivado, botineñak eta suposatzen dut, vale. Ostia, super ondo dago, hau, Iba gustatzen ari zait. Deberíamos asegurar la academia de policía, por si las moscas. Vale, igual guazen urrengo manual de supervivencia, no se encuentra. Vale. Igual joango gara urrengo misiora. Momentos, vendedor de Estás muy lejos como para comprar nada. ¿Quieres ver lo que tengo para ti? Hostia. Vale, Emekin elegir misión. Ez esan, zeu esan. Bai, maparena, eta hemen erosi dezakezu, adaptatu dezakezu misioak eta bar. Bai, eman ezkeo misión dauzkatzu. Horra adibidez? Minimapa hau superpillo gustatzen zaizu, pero onda egin nadau. Encuentro... Hospital de campaña de Madison, completada, vale. Hor, mapa eman ezkeo, botoiakin, da misio bat eskuinean, tximista baten ikurra bezala saltzen dela. Nik hori aktibatut. Tximista bat bezala. Bai. Bai, ikusi dut. Una de nuestras mayores prioridades de Metro. Nuestra mejor opción es la línea que pasa por el incompleto proyecto Gateway. Un pequeño equipo bajo el mando de un antiguo ingeniero de combate. Asegura la electricidad y recupera Rhodes, en ese orden. Uno es importante, el otro... Vale, ontxe aterako naiz eraikinetik. Vale, kanpoan itzaten zaitut. Daude, kidari daude kriston paliza moten, utzi dute hor. Baldau. Hau bakarri jolastiko igual, hostia. Vale, dekogu bat 200 metrotara eta beste bat 400. Vale, bagoazen. Eskuinetara, ez? Bai. Ondo. Vale, jarri pilotu automatikoak korrika iteko eta. Oie, gazkin ebitu, gazo volumetrikoak eta dana. No. Hau ya explain dirudi, ia. Piloto automático que vaya solo. Soinu reflejo dinamikoak, bat gustatzen zait. Espera, ondo dao. Lagazo. Ministros de caridad, 110 metros. Adiós. Agia, biauzkagu. Bueno, biak ingoitugu, lehenengo Bata eta gero bestea. metro hori ingo deu eta ero itzulera joan. Quédate cerca y defiende los suministros, 1 minuto. Aquí Gorrión 3, estamos en tu posición y listos para el combate. Az? Utsi jai launduko jau, amentxe da ota. Bai. Lagazo. Gutxiago. Área asegurada. Enemigos neutralizados. Ongi. No me importaría tenerte a mi lado en todos los tiroteos. Vale, bagoazen bestera. Bai, tximistan... Esto hubiera acabado muy mal. No sé qué habría pasado si no... Zidi zute momentu batetan hor... Kaskata. Hemen gutxienez txirrindulak gutxi barko ligukete erabiltza. Begira, sendatzeko zona hontan sendatu egiten zea. El Cera estaba usando las instalaciones como fosa común, lo que explica la presencia de los cleaners. Evita el contacto si puedes, pero haz lo que debas para que Rhodes nos consiga la electricidad. Si sigue vivo, claro.
Bestela elektrizista lan egin beharko dugu. Bale, hemen aukeratu erdezu Iker, zeltasuna. Localizando relé auxiliar. Objetivo adquirido. Jarri haure zaila, hartara nivelez askoz azkarro igotzen gara. Total momentuz ez doa oso zaila. Bakarri dago normal. Bai? Ez dago beste, ez ez. Ah, bai egia. Bueno, ala enberko dugu. Aguas. Igual laguna sartu belako eta du. Korreka. Zigarren niveleko... Silentzia ora jarrita zen. Soinu ateatzen du. Ostia! Vale, bidoi gorriak tiro eginda alertzen dute. Mantener el virus entzun dut hortik. Se haite mazu gurpila, xauko gurpilan barora klik egiten mazu eta mira bat badien maguaz uste punteria mejoratu bezala egiten zula mira erabili eta gehiago kentzen dezu. Nere kasuan bai bintzat. Badirri, batxe, bueno, mi holografiko bat daukat ez dela beste munduko ezer, baina, bueno, piskatu betzen bat dau. Bai. Ari frankotiradoren txat eta bai izango da zurazki. Kontu. Bien. ¡Hostia! Hostia, lanzallamas. Listo. Wow. Dicen que Rhodes Lerketan grafikoak edo zontoa. tiene las habilidades que necesitamos, efectua. pero es algo Bai. excéntrico. O en otras palabras, un capullo paranoico. Las palabras de un capullo paranoico, me encanta. ¿Cuántos? ¡Hostia! Bale, hau egin daizketzu, behai disparatu berrean baino, depositua disparatu. Bai, eta alertzen dute. Bai. Beitu. Opari bat! PUM! Hostia, kontuz. Bale, hori, listo. PUM! Hostia, super ondo eginda daude esplosioak, Bai. Jodieras, Oh, kritikazo. Beti jartzen dit granada aturdidora ez da izatik, por defecto. Vale. Gustatzen zait misioetan be dificultatea hautatu alizatea. Han bakarrik basoaz, atzko duzu barrezago edo Tenemos zaiago información sobre varios equipos de cleaners en el lugar. Quieren calcinar la infección junto con cualquiera que intente detenerlos. Osasuna zeo geski baldin mazat momentu batean esan, Egon. Joder. Atxan bota, justo jarretxaran nire aurrean eta... Ze bota duzu, bomba? Bai, claro, ja justo horrean jarri zara eta rebota hau egin dau. Naixo ze bota dit. Guantes anticortes. Ondo. Aurrera. Misio hau beta pribatuan ez dakit baltzeo. Buah, beitu gas volumetrikoa, chaval. Hau deitzen zaio gas volumetrikoa. El proyecto estaba pensado como una extensión del sistema de metro. No llegaron a terminarlo antes de la gripe del dólar. Claro que las obras de Nueva York siempre se lo toman con calma. Atención. Activa el relé de potencia. Vale, anoa. Ona etortzen bat zeate arma dago, hemen fondoan, iskutatuta. Confirmado.
Red eléctrica local activada. Atzera etorri. Va, no. O eres de la JTF o te has perdido como un cabrón. Espera, un cabrón. Aquí Feilau en Hemen hona etorri. Vamos a ayudarle, Rhodes. Al de ahí abajo. Salto Ve a la egin sala de gainetik, relé secundario. eta fondoan. Y cuando veas cadáveres, ponte la máscara y rápido, si no quieres morir. Hor. Ah, ve tú. Aviso. Chaleco ajustable. Entrando en A una ver, zona prisionero. contaminada. Está abandonando la zona Arrutxija. Vale. Kontuz, hau dela guztia gune kontaminatua, Bai. Nei arma bat eman diate, RPK bat. Aprobetxatuko dute kementu Nik berria arma behiratu. jartzeko. Txaleko ajustable. Eta lau. Babesa, 14. Eta zeatik etzaita agertzen. Egia! Hemen hartu deun arma, txalekoa oraindik ezin dezu hartu. Deskontaminatzea eman berdezu. Ba, nik jarri dut, eta bar, primeran gainera. Seguro hau zela? Bai. Txaleko ajustable, bai. Bai. Hemen dago. Ez hori da zeatik indakoa. Nola da? Zango et. Dena primeran doa dirudi, ezta, lagunok? Bai, dena primeran doa. Vale. Dena primeran doa, posten no dena primeran joatea, gustoko dauka dena primeran joatea. Vale, ba... Relea aktibatu dut, hori bai. Bale, baina atera bergea. Ustet. Hendik hau aktibatu egin dut, bai. Ez. Una esateigu tortzeko. Bera, eske bera goaz. Bai, jarraitu berde. Aviso. Está entrando en una zona contaminada. Ondo. Hemen dago traje bat, ezta? Durazki. Barrita energetika. Vale. Gune kontaminatua. Ke majo. Abandonando la zona contaminada. Hemen bat daude. Joder. Sigilo pa' qué? Si total. Lagunak ez dauka taktikaren zentzua. Dios, RPK hau zarata bentsa dauka. Zer ondo txeki, oza... Eskometik gauza gehiago ikasi egin ditut. Flankeoak, granadak... Activa el relé de potencia secundario. Vale. Guazen. Vale. Eta hemen, energia. Vale, energia gehiago. ¡Mierda! Voy a necesitar munizio hartzeko, Si eres capaz de hacer lo que digo, voy a necesitar tu ayuda. Podemos hacer lo que sea que necesite. Bien, porque necesito que cambiéis las cajas de unos relés. Guazen. Bat bi hiru lau, guazen. Hemendik. Zona kontaminada. Suposatzen da hau danak beheko horrek usten dian kutsa jendea hilda dela. Bai, teorian bai. Banderakin eoteko. Soldaduak eta lakoak. Bai. Virto necesario. Ure aurkaria da bai. Bai, bale, egon, Ingo diot. ¡Sorpresa! ¡Oh, hil dut! ¡Qué bueno! Skore gindo este, chaval. Listo. Conecta el interruptor. Conecta el interruptor. Vale, va, no. Conectando. Eta hemen ez herri hartu dut. Eta hor jarri behar dut, bale. Hau goratzen dit, bueno, starterkeko jokoa. Ahí, en plan de, venga, atesten estas piezas para que funcione. ¡No me jodas! Transforma yo. De verdad. Vamos a terminar con los apagones en el sur. Horra aurrea. Argi txispa eta bar, dute txispa gondo eginda. Hostia! ¡Sorpresa! Hostia, ¿y tú? Joder.
cobertura. I need cover. Granada de gas lacrimógeno. Granada. Hilda. Amendi bai. Vale, botikin gabe geratu naiz ja. Bueno, ibili laizketzu zea sendatzeko habilitatea. Esos disparos eran tuyos. Ah, bueno, hemen reabastecimiento igual botikin hartu laizketzu. Advertencia. Vale, Enemigos eso sí que dirigiéndose a tu posición. Ah, qué bonito. Bueno, ustedes advierten. Aviso. Las lecturas indican que la zona está contaminada. ¡Pum! Hostia. Egin diaten aberia rentxe bertan. Listo. Hemen jende asko da. More bat ikusten dut hortik, Bai. Uchiha zera? Ah, bale, zure alboan da. Bai. Bale, sendatze zaituzte. Ez da ibertzen duten baina. Oh, ez dut inoen, Vale, aurrera. Aurreratuko gara pistatzea. Ara nik eren, zurriagotik gotu. Moratu hori gorra da, Ya está, hil dute. Gutxiago. Oh, botikin bat, ondo. Bi daude, bi moratu daude. Hostia. Opa. Joder, nuen. Listo. Kakazarra. Kauten molotoka bota diate. Atzera jumar nuen pixka. Moreari fasteatu dio, Thor. Hostia, granada! Hostia! Bai. Vale, moratu atakatu. Itxoin Iker? Zer? Vale, sendatuta. Ondo, eskerrik asko. Oh. Beste arma bat, M259. Zea, ametralladora pesatua. Oh, frankotiratzailea. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Non. Hostia, kontuz. Ez, zein soltatu egin. Ah, vale. Zona contaminada. Bale, hori akatuta dago. Vale, hartu eran dago. Vale, ikusten ditut. Bale, ni flankeatzea intentako ditut, Ni goian dago, igonek goia posizioa bantai esateko. Vale, more bat dago, Bai. Justo bere gainean dago. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Atzera jomer naiz. Justo... ¡Hostia! Vale, listo. Zer dau? Ah, vale, nago potoia jarri behar duzun tokian. Vale, Uchihari lagundu berdiogu, beak daukan gauza bat emanen behar duta. Vale, morea. Kontu zer zau eta zona honen. Ja, konturatu naiz, me cago en la hostia.
Koitadua. Eta botekina de... dauka... enfriamiento bat. Pantalo kolore urdina. Zulo. Berdea baino hobeagoa. Kategorias. Bien. Espero que puedas ver en la oscuridad, porque necesito que vayas a la sala de control para acabar con esto. Gero behiratuko. Oen. Cuanto antes salgamos de esta cripta, mejor. Venga, va. Te espero un momento. Joder. Hostia. Probando. Joder, ¿cómo suena? Pentsat zua izinela. Ahora vamos a... Probando egiten, zeat. Yo te aviso, se va a oscurecer mucho y muy rápido. Bale, hor barruan dago tipoa. Laguna, Que lo reinicie. Así que va a estar todo apagado un minuto. Ondo igual. Gora igoko naiz, Posizio... Vale. Han cogido los mejores generadores que hay. Imagino que alguien del gobierno aprendió algo con Sandy, porque estos mamones pueden aguantar lo que les eches. Va a costar retocarlos, pero igual hay suerte. Imaginatzet zure oleada ezkerretik edo. etorriko iala. Funciona. Mierda. Cleaners. Creía que te habías encargado de ellos. Zona de no reaparicio. Osea, hiltzen gara, benetan? Gabai zeurunez mizioa bukatuko da. Así que kontu zibli. Hostia! Au! Kortazo bat jo nau, ai! Mira, nahi... Atzera jongo nitzake, Nina ontokitik altutik ondo zeiten da. Bale, sendatzen zaitu. Eskerrik asko. Botiki maldutatu dute hor. Beira, beste dut urdin bat ertentzet. Ez da urdina zelan, legendario... Ez, legendario naranja izango ala. Saiatuko naiz botikin hori hartzen. Botikin... Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Quédate. Ahí, go Vale, morau bat dago, Vale, moratuak latu. Beste bat dago. Vale, beste bat dago. Luz verde bat. Que lo que baja por el ascensor son hombres tuyos. Eta luz... No tenemos a nadie más en la zona. Chinos geniales. Vale, oin, igo gaitu datozte, Zegoen parean... Ja. Behian, beheko pisoan. Vale. Kontuz, horia.
Nerea dator. Hori da. Bai. Kakazarra. Zaitu? Lurrea botan hau. Vale, lasi. Norbait etorri hori zute. Banoa. ¡Puta mierda! ¡Joder! Ya está. El sistema está limpio. El panel está en verde y tenemos electricidad suficiente para iluminar esto como las... Merci. Voy a cambiarlo todo para que nadie me Gaur ez, jodernos la bueno. marrana. No puedes ayudarme con eso, así que... Hori txoinen, nikoin loot guzti hartu berdez eta pila dauta. Lotería de caza, empuñadura, ángulo roja, protección de placas revestida. Plumón moderno, eskopeta bat. Beratuko dut inventarioa bitartean. Mira bat eta... Bale, igogo aiura, jomergia. Zazpigarren nivelekoak, que putada. Vale, orain noa, Ya baina una izangoa, ez? Ba, ez. Ez no fijatu. Claro, zazpigarren nivel arte ezin ibili, baina... Gero, una arma. Máscara reforzada. Jarriko dugu, hemendik jarriko dugu hor, rodillera de caza. Eta hartu bat. Ah, bale, ez, aparentziako objektuak eman dizkiate. Vale. Habilitate berria. Zombi. Objeto nuevo. Vale, empuñadora nivel 7. Vale. Vale. Igo gailura. Bai. Juda asko gogoratzen dit, Ghost Reconeko multijokalari dainezko jokoa. Vale, eta pistola. De entrada. Las operaciones carga. Agente, parece que la red es mucho más estable. Gracias a ti volvemos a la acción. Rogue ya está de camino, así que no hace falta que le acompañes. Rodillerak eta motxila bat errealetu jate dela hostia, joa. Vestigio de Portal, igogailuko kargak. Vestigio de Portal, igogailuko kargak. Torreta, una arma berria. SMG. Mira holografika. Etxain, hainaiz gauzat ekipazioan abitzen. Bai, nik behin denak hemen. Jarriko dut, empuñaduraren jarri aldu dala. 5% de estabilidad. Vale. Horrela, horren jarriko iot. Gorria da empuñaduren, ahí. Bai, nik ala daukat. No pega nada, peña bueno. Nik bera nada guaz. Nun baita, vale. Oh, dago viaje rápido ahí. La pasan en el mapa, o sea, mapa irekitzen dugu eta gero F eta egiten dugu viaje rápido. Franko tiratzea daukatu baina. Ez, errako zehose, iruditu zei. Ah, vale, beitu, mapa irekita, otatzen duzu tokia, ematen diozu isa, y hace viaje rápido. Gaude, amen, vale. Noa juntzea, zu? Ez naiz mogitu oraindik, baina, bueno, joango gara igual basera gauzak saltzeko eta abar. Ni gutxen ez jonez. Bestela, misiori daukau gertuan? Habe daukau, nuevo encuentro. Eta iten dugu dirua eman eta suministros medikos. Bueno, bat daukau. Informe de incidentes. Encuentro bat daukau bidean zara. Oinez julaizkeu eta encuentro hori egin. Dinozu dagoena 26an, 26 Street.
Bale, encuentro, bai, ja, badakit. Ba, 26koa berdea da eta 29koa Hogeta deratxikoa dinosu, ezta? Bai. Bale, Goixe ingo dugu? Eta marka daiteke... Ez dago... Markatzen dit. Kaixo, txakurtxo, txakurri daiteke. Non da? Bai. Txakurri daiteke. Que bueno. Kaioa doa idean? Ui... Francotiratzaieakin. Atención, interceptando señal de la JTF. ¡Fuego de armas ligeras! ¡Armas ligeras! Toma! LOL! Francotiratzaieakin tipo batei buruan sartu jo da 2500 kendu jo. Hostia! Rastreando señal. Análisis completo. Enviando coordenadas. Venga, 1000 Vale, frankotiratzea oso ondo. Cargador respondido, vale. Voy a cargar constantemente. Chaleco utilitario. O sea, soy militarrak zarete y estáis pidiéndome ayuda, ¿en serio? Cualquiera diría. Atzitik idea erasotzen. Bai, ikusten dut. 3080. Loot berde bat. Bai, jun hartzea. Batzutan gauza hona daudeta. Soporte de mano. Nik ikusten dut hau bukatuko duela, hau Steamen izango balitze, objektuekin ja Steamen saltu bat izango zenuke. Horreleko ez zeru playen begin beharko luketen ikuste, igual onde joan zaio. Barrita energetika. Hombre, baina jende bat peligrosa hori, ze... Ametxe gaude, encuentro hause da. Peligro, fuerzas enemigas acercándose. Tenemos disturbios aquí. Llegan más enemigos. Atzetik. Bano. Eso ha sido flipante. ¡Hay que arrinconarles! ¡Cuadremos con ellos! Epa. Ikusten dut. ¡Ayuda! ¡Nadie sabe vivo de aquí! Atera burua. Ikuste jendea, txo. Hombre, venga ya, quemarropa eta ez diote maten, benetan. ¡A saquear otra parte! Espera, Peligro, fuerzas enemigas acercándose. Espada. Hombre, frankotiratzeak asko kentzen du, bai? Baina oso lentoa da disparatzen. Claro. Máscara protectora. Buruan ematen medezu tipa batei, hilda da. Kritikoa. Osea, osorik akatzen zu. Hostia, granada! Ui! Konduzezea da, Lacrimogenoa da gaz. hasta que palme. ¡Hostia! ¡Hostia! Objetivo a salvo. Vale, No se detecta a más enemigos. Vale. Escopeta de 2 cañones. ¡Wow! Orain, ezin da direkzioa. Dala bidea, vale, ondo, gora. Markatu dut, vale. Markatu dut ruta. Bai. Klik eginez markatzen dit. Klik eginez markatu. Zuk aktibatutan nire agertzen zait. Mendik sarkatu behar du. Dios, pero ¿qué estás haciendo? ¡Oh! Ez nuen nago eman, joder, ez nuen beldurtu nahi, nahi dion barrita bat emo, joder. Quería quedar guay, como los americanos. Vale, ya bertan gara. Ahora con pausadores, vale. Baki zein dan museo hau. Eraikin hau da, ikusita daukazu pelikula El Día de Mañana. Bai. Etan, bada biblioteka, liburutegia... Sartzen diren tokian hor babesteko. Bai, izotzatik, hausia da liburutegia. Bai, goratzen dut, bai. Tengo dugu tipoarekin. Igual goian dago tipo y tal.
Central Cleaner. Pensaba que no lo contábamos. Zetik maten diba saltzeko. Galtzen naizela. Vale. Fuera... Eskopeta bat eukikoet. Baina... Hola. Mira, Ausaldo. no soy un tío sensiblero, pero me has Out salvado la vida, así que gracias. Aunque seguro que quieres más que las gracias por salvarme el pellejo. Como limpiar este nido de heces. Así se las gasta el gobierno, ya veo. Me alegro de que aún su autoexigencia es tal que hasta una cucaracha podría tener un cargo. ¿Quieres calidad? Te vas a lo privado. Eso aprendí en Basora. La ciudad no se puede alimentar de pedos y buenas intenciones, electricidad, agua. Y todo eso, no sois los primeros en intentarlo. Escuché que otros como tú desaparecieron cuando todo se fue a la mierda. Tengo mis teorías al respecto. Me explico. Cuando estés dando vueltas por la ciudad, husmea a ver qué ves. Si los ha jodido el virus, o esos cafres, a lo mejor esta ciudad podrida se abrió y los devoró. No me extrañaría. Está como una puta cabra. No sería raro. Esta ciudad me quitó a mi esposa. El milagro es que yo aún viva. Dicen que un pesimista es un romántico frustrado. El que se inventó eso era subnormal. Venga, a ver qué averiguas. Ya te diré por dónde empezar. Espero que la ciudad no te devore a ti también. El Rhodes ha dado como una puta cabra. Así de simple. Egia, hor misioa se ha dado. No terminar del ala, vale. Deja de holgazanear. Generadores, sala de control. Zor egiten du. Sala, tengo en behar dut bai edo bai, sala de control. En cada ala hay 10 mejoras, bai, hau badakite, hau azaldu didazue, ya, lehen. Ah, habilidad la torreta, la recompensa habilidad torreta, vale. Torreta y nueva ventaja. Vale. Esta es para equipar, vale. Esas mejoras, que sí, pesado. Cuchilla. Gracias por jugar la beta de Tongless papá. Propaganda, es que ricasco. Esto no hay propaganda que ya voy ikusi nahi. Zilurian egin ahal genuela besto bekuntza bat. Bai. Moz, bomba adhesiva, ventaja, tacata. Bueno, hau egite dezakegu, ezta? Vale, yo creo que ya está. La verdad es que se te da genial, ¿eh? Vale, hobekuntza pare bat egin ditut hemendik. Ya era hora, al fin una sala de control adecuada. Se puede controlar la infraestructura, calefacción, agua y luz. Bien hecho, agente. Bueno, zenbaten du jolasa izango gala misioak egitera fakzio bakoentzat. Medikuntzat, tipo honentzat eta... Bai, badirudi, bai. Gero... Gauzak hobetzen joateko eta... Terbentzatzet historia egongo da alazea. Nola da. Masazpi. Escopeta de 2 cañones fuera, normal, la estupea. Solenik eta egin behiratuko dut. Inventario. Nuevas habilidades. Vale, beta hemen bukatzen da misioak dagokionez, multiplayerrea uleizkeu. Pero no te vayas. A ver... Se ha estado de misio gehiago hemen, ya está. Ba... ez... Torreta. Tienen presos a los nuestros en Lexington. Tenemos que sacarle... Torreta du. Puntería. Vaya pena bada, hain... Oain dago multiplayerra. O sea, ya he estado de misio gehiago, en serio. Vengaste a toda la gente que fue enterrada en Gateway. Encuentro soie daude. Baina, bueno, azken fine handia zeiteko. Ja, boestak hobekuntza. Suministroak eta lortzeko. Dago... Nik hemen misio bat daukat. ¿Bai? Bai, misión egia. Encuentra la entrada de la zona oscura. Hau da, zona oscura un multiplayerrea juteko da.
Ba, pinta bikaina dauka, ez pentsa. Encuentro, takata. Eta, gero igual ebendik hobekuntzak lortu ditzazkezu eta gero, bat irten duero. Zona de extracción y la de Dios. Misión, hemen dago beste misio bat. Morgan Helmet bat egin dugu. Ba, bueno, hau da beta gutxo gara era. Gero, ba, goazen multijugalaria pizkatxo bat, igual, Bai. Hala, ni egongo naiz eraikin kanpoan zai. Behiratuko dute armaren bat erosalduran eta bat, salduko ditut. Kakauek. Eta ja ematen dira neresteko aurrega pisatu bat, edo horregako zozo. Ai, ni behiratuko baldagon zehantzat. Frankotirantzaiantzat zerbait hobekuntzan bat. Hankoento, frankotirantzaiai ze hobekuntzaile izke? Hostia, 2000, chaval. Eskaratze... Ezinta. Aldatu dirate, que cabrones! Bai, denbora batetik behin gauzak aldatzen juten dira, saltzen daudenak. Que cabrones! Ni nahi nuela karabina M44 klasiko. Ez dakitena baldagon posibilitatea nik zuri armak pasatzea. Ez uste, ez zutela jarri, Igual saltzeko edo. Ez, porque ez duten nahi hori egin bestela jende batek pasako luke jolaseko ja aziratik armarik onenak izango lituzke. Eta gaina peligroso izango litzake ze eileizkeena txino farmerra jarri laizke. Eta hor... Egin kutxe batik ez diaten zeitelzen gozo batzuetakako, que flipas. Zenbat diru haukazu? 1050 horrelako zoze. Ni 1300. Compensador, cargador expandido, mira pro, punto rojo, mira holográfica, ez nago ez eskonde. Miloko eta lau daukat. Mila bosteoni? Kolore urdineko hiedia onak. Ja, baina zaiten zen. Aunque bueno, eon, porque oin multiplayerra jundakoan han lortu itzazkegu arma. Berez arma, jolaseko arma honena multiplayerran daude. Hiltzen badigute galtzen dugu objektuak eta bar? Ez, gureak ez ditugu galtzen. Vale. Lortzen ditugu besteat, juntakoan erakutziko izut. Bai, atartzen nabil. Más o menos azalduko izut pixkat. Aunque pentsatzet, idatzitago azalduko ala. Zein behar den multiplayer. Ba, zu. Ale, guazen. Ba, igual merezidu erostea jokoa y tal. ¿En serio? ¿Y por qué? Jan ezazu pizkatxo bat lagun. Bostu metro. Stop. Meso solo. Bai. Ordenagai utzu bat. Nik, bai, ja bi hartu ditugula ustet. Leheno, hasieran. Eta horra. Ustet, bost edo hartzen baituzu traje bat desblokeatzen zaizula. Joder. Hirurehun metro. Joder, super ondo, estetikoki eta bar, super ondo sartzen dizu egoera.
Txakurtxo. Txakurtxo. Bagoazen testetzera multijokalaria. La zona oscura está aislada por un buen motivo. Es donde la infección golpeó con mayor fuerza. Hasta el punto de que nadie, ni nosotros, ni el LMB, ni nadie puede resistir. Ahora es tierra de nadie, llena de gente que prefiere vérselas con el virus que con las facciones que hay por las calles. Ahí dentro no ocurre nada bueno. La zona oscura está aislada por un buen motivo. Vale, berriz. Es donde la infección golpeó con mayor fuerza. Zago atartzen denuen. Barrura. Vale, hortaz. Tipo honek arma saltzi du, fijatzen bezala kriston arma dia, saltzi dituna. Jode. Eta nahiko merk... bueno, moneta ezberdina da. Bai, moneta ezberdina da. Multiplayerrekoa. Vale, joder, arma bikaina, me cago en la hostia. Eta osa bikaina. Zin dugu zeu saldu? Hortaz, multiplayerran enberdana da. Bi era daude. NPC-a daude, eta iten dezu. NPC-ak akatzen dituzu. Eta objektu batzu lortze dituzu. Ba, bezala. O bestela, jendea dabil. Jendea akatzen dezu. Eta jendea soltatzen ditu objektu batzuk, ez? Objektuak hori dira hori kapsula moduko batzuk. Eta enberdezuna da, kapsula hori hartu eta helikoptero askatu. Bila etortzeko kapsula horien. Ostia! Zer gertatzen da, helikoptero etortzen danean, mapako jende guztian zeitentzako. Agertzentzako helikopteroa datorrela eta zu hort zaudela. Hortaz jendea zure bila etortzen da. Ze kapsula hori dira azken finean, gero armak eta uste pertsona honekin, ez da, pertsona honekin trukatzeko, o bestela haiekin, kapsula horiek emanda, ja zuzenean arma berriak ematen dizkitzuten. Eta hoxe egin berda. Egingo dugu behin nago aldatzen izena, ez diot aldatu izena zuzeneko. Egia, LOL klasifikatu. Horren konturatu naiz. Ba, egingo dugu bat bakoitzeko, ikusteko biak, bi erak. Vale. Riesgo biológico. Bueno, ikusiko dugu, hasieratik igual disparatzen azte zaizkigu, jendea. Baina, bueno. Agente, estamos perdiendo la comunicación. Transmisiones limitadas. Solo en zonas próximas. Copia de seguridad activada. Lehenengo adibidez NPC-a nahi ingo deu. Vale. Vale. Adibidez metrotik sartuta da. Oin, hemen nivel bat gea, Porque fijatzen bezala bat zenbakia nivel 1 zena du. Bai. Hemen aurkari neko potentia azaldu lehizke, Ez eta NPC-ak izan. Osea, konta hondiz. Ciudad sin ley literal, dau. Venga, a lo comando. Nondik? Eta era hauetan zona kontaminada hauetan daude zehatzu bezala. Bera, oan, aber topatzen dugun bat. Kofreak bezala. Bai. Baina kofre horiek hartzeko izan behar dezu... Giltzentzeko bat edo? Nivela. Hemen dago kofretxo bat, behitu. Rango de ZO necesario 8. Bai, tatu gira bat. Rango 1. Hau. ZO da... Ez zona kontaminada ez da. Bale, utxija hor David. Multiplayerrean, baino jendean aurka. Hainbat lasaitasun eset bat ere gustatzen. De 6 metros, klasen, ha matado a Uchiha Gamer. 38 metros, oza, olbitzen gaude bere haien posizioa. Bai. Hemendik bera jula izkeu. Gogoratu hemen dago este kofe bat, gogoratu neu kriston bankoa naizela. Necesario 8, rango 1. Bai. Ostia! A ver, hemendik igoko, Ba, ez da NPC-rik agertu, zer raro.
Abandonando la zona contaminada. Hemen utxija hemen dago. Barre, misioi bat dagoen hemen. Hemendik ezi antzeko batzuk daude. Beira, hemen zona de extracción dago, aktibatu dut. Hor jendea zerbait estraitzen nahi da. Guazen bila. Etxoen ota jarri behar dudala y tal. Kotxea apagatu eta ota jarri behar nuen. Ah, vale. Entrando en una zona contaminada. A ver. Hemen zo zer dago, beste guztatxo bat. Nivel 10. Está abandonando la zona contaminada. Hemen berez bat ematek helikopteroa eskatu du. Baina goian dagoela emateu, ez? Teiatuan, bai. Eta nola igo, hemendik. Igo. Igo. Me encanta, sube como rapela. Ahí. Ez dakit ordea, bat ematek eskatu duen, hau dan eskatzeko toki bat. Zate, ez nahiz heitxi. Bai da eskatzeko toki bat uste. Eskalerak daude dozosa, ezin du heitxi. Ah, primeran, ezin nahiz heitxi. Kontroleman. Se va, ez doa. Ba, bugeatu da. Me encanta. Ba, guazen ez dago zerra. Ez dela ere. Ezin nahiz heitxi, de todos modos hortik, ahí va la hostia. Jesus, baina horrez dago garrukitzen, no? Sorte txarra esango da. A ver, hemendik. Eskerti garra da, pertsonaia. Ez? Bai. Ez? Ez? Segun hundik apuntatzen dezun, arma... Aldatzen du, bai, kontatu naz. Hemendik gora? Hau parkin antxeko bat diru. Lugar emblematiko hortan ustez esperientzia lortzen dezula. Simplemente juteatik, beraz. Ah, ba, guaz. Igual bigarren nibelea igo gaitezke. Markau mapan edo igual, a ver. Bai, markatu et. NPC bat, Bai, eta gaina zazpiaren nibelekoa. Akatuta. Zer bota du? Tecnología de Division +1, vale. Ah, bueno, ahaztu zait gauza. Igual emblemático descubierto. Suposatzen da multiplayerrean zure beste pertsona, onlinean dabiztan beste pertsonak, aziraten zure aurkariak ez dira. Estrakzio egiten nahi dira. Nun? Amentxe. Hemen inguruan nahi dira. Amentxe, eraikinak gaina, guazen parkinetik barrutik. Bale, banoa. Amendik, rappel egiten, igote egitezke. Tipo hau akatu behar deu, eta objetu hartarra guretza da. Bakita hemen dago, Nun? Hor. Hemos mandado un helicóptero a su posición. Alerta. Un miembro de su equipo ha renegado de su afiliación a The Division. Estado de su equipo renegado. Vale. Somos renegados? Vale, renegados da, oain jendeak gu akatzen baditu rekompensa hauka. Kontu zeon jendeak gure bila dator. Eta ni dauka paketea, nik helikopteroa entregatzen baiot, armako puntua guretzat dira. Vale, 33 segundu. Al cubierto, Bai. Estago... Hostia! Zuemos desonda hori. Norbait dabil, guri, tiroka. Kago en la hostia. Me cago en la hostia. Botequina. Ezin dut erabili botequina. Vale, akatu du. Utxijak akatu du. Vale, ondo. Botequina erabili dut. Ahí va. Vale, helikoptero hemen da, Comenzando extracción de carga. Ondo. Vale. Vale, botina guretzat. Otorena guantatu dugu. 20 segundutan defenditu behar dugu. 15 segundos. Inok ez digitzagon lapurtu.
Bi ditugu, bi jarri dituzu. Bai, utxija jarri du bestea. Bai. Perfecto. 3 segundu. Berenek esperientzia pila bat emango igu. Perfecto. Vale, guretzat. Bueno, renegadona azalduko izut. Ikusten buru gainean zuregan segundua dauzkatzula 4, 3, 2, 1, 0. Eta malau, bai. Bueno, renegado da, zuzeala objetua bezala, zu pertsona txarra zela bezala. Hortaz, txarra izetean, jendea normalean etortzen zaizu zure bila, zuak atzea. Hortaz, denbora hori zaiote mazea burruka egin gabe, renegado egoera hori juningo zaizu. Baina denbora horretan burruka egiten mazu, berriz kontadore hori igo egiten zaizu. Vale. Vale, 6 segundu geratzen zaizkit. Hemen tipoa dago, aurrean? Vale, no hostil da. Listo. Pakete alt zaukan, bizkarrean. Porque pakete baldin man zaukan... Vale, hau NPC da. Tragazo. Ondo. Vale, subes de nivel. Vale. Ondo gara bigarren nivelera. Hemen hartutako objetok ezin zeteia momentuan ekipatu, zein berri zeten dira. Deskontaminatu. Bai hori da, zona quarentena hartara joan eta uste deskontaminatu, holago zer. Hemen dago eraikin hori... Hemen dago, bai, eraikin hori bizta... Hau dala uste dut, gainera. Bai, azken finean da, esperientzia... Bueno, baina esperientzia ondo datorkigu. Hemen gora... Onda. Bai. Estrakzioa, Guazen berriz. NPC hori bat dago hemen, Berriz, geu... Zein degun tokian, Estraitu degun tokian... Banoa, Juan, banoan, bidean naiz. Ostia, galduta nago hemen barruan. Ezke haure hartzen bade guretzat, triunfatzen deu. Ezke, galdu nik nahiz eta daukat. Pakete bat daukat, nik? Gainera, bizkarrean. Vale, kanpoan naiz. Vale, banoa. Ba, ikusten ari naiz renegatu bat, 50 segundukin. Nik ez dut ikusten. Bauxe da, akatu behar dana. Igo da horma horretatik, txabal. Pero atxetik noa. Bale, gaina 7. nivela da, gure baino asko zaundia bada. Bai. Bere atxetik nijoa, Kare, baino helikopteroak gertuatzen nahi da. Vale. Aviso. El del equipo requiere atención médica inmediata. Vale, akatu egin hau. Disparatu behai. Vale, listo. Perfecto. Niz berpiztu. Ez akatu. Vale, listo, den bai. Perfecto. Agente renegado neutralizado. Vale, merci. Ostia, no dago tirokatzen. Ostia, erratu naz. Vale, NPCa da, lasek. Vale. Comenzando extracción. Listo. Vale, karga... tipo honek karga dauka, akatu. Nor. Akatu hau. Kardai. Necesita ayuda. Vale, berpiztu... akatu bera. 15 segundos. Hostia. Kontu zehatzen tipoa dauka zertzen tipoa? Hostia! Kabroia! Non dago bestea? Akatu, ez dakit. Uchija. Has muerto en esta... Vale, Franco tira. Aprobetxatu komunera joateko 2 segundu direla. Bai.
Se acerca el helicóptero. Vale, espat emanezko zona reaparizion daukazu eta badaukazu 0.3 kilometrora edo gertu. Bai, eta 175 metrotara be. Banik gertuko nana hartuete, 0,3... Vale. Kargatzen dago. Apai. Pizkat, kargen hobetu beharko lukete, pizkatxo bat. Hori da dekon karga, oza, horan arazo larriena. Beste guztiagatik primero ondoa. Vale, banago. Ikuste zaitut. Abastecimiento. Nola egiten da deskontaminatzeko gauzak eta bar? Usted, gauzak hartzeko zara komertziala. Beste eraikina museoa dena han daukazula, zure inventarioan, zure... nola da? Kaja bat badago, armak eta lagal daitekena. Aha. Ba, han usteta gertzen diala. Ah, bale, ondo. Jakita erren, esterioa, Baina, bueno, seguruz na hori pixkat behiratzen jun berko gea. Vale. Gero amaieran, zuzenegan amaieran, ara itzuliko gea eta behiratuko dugu gea. Punto de control descubierto, 5, quinta... Desblokatuko dugu igual kontrol puntu hori, Bai, gaina zean gertu zeon leheno akatu gaituen tokia. A ver... markatzen dago, beitu. Euskar. Zera portate bien bata? Zerako, ez dakit. Bala incendiaria, +1, vale. Neuke hartu ingoet. Maletan txeko bat. Egongo litzateke gora, erekinaren gora igotzea edo. Ba, nik hartuta daukan lehen honum. Elurreia, mara. Bale, 300 metro. Altaira. Bueno, lugar emblematiko bat amentxe dago. Bai. Gertuan dauka. Hemen. Zona de extracción, 181 metros. Itxaina? Zer lapurtzen. Ez dute ematen esperientzia eta ez ezer lugar emblematiko. Loko, baia. Comienza la extracción, beitu, 183 metro. Bai, guazen. Gasolinera abandonada, eso es un lugar emblemático, neta. 1 metro. Oain, 40 segundu dauzkau, Ja, pizkat justu biliko gara, Ue! Ja. Listo. Hostia. Hostia, zauri. Bai, torretilla bat nik hartuet. Vale, onda. Zeak eman dit, lehenoko misioa indeunan. Bai. Hostia, NPC pillo daudean, Extracziora joan behar gara, baia. Igual ez gaitu denbora ematen. Ez, denbora ez, NPC hauek akatuko ditu, honena. Ostra. Ez da izen jo diten, baina... Hau seiko hau gorra da, honez ez? Bai, ikusten nahi. Zeamango igu. Botin horietako bat, bai, eman digu. Granada. Eta horrek beste bat emango igu. Hortxe. Hostia. Oh, kukina.
Atzera. Bai, gehiagik bota naiz. Hostia. Vale, sendatzekoa jarri zut. Vale, torretilla jarrikoet. Vale. Fiskat lagundu ingo digu. Frankotiratzailea ateako. Vale, beste bat akatuta. Venga, ya, se atera naiz justo. Vale, 3.000 zendu jo. Hostia! Justo, salbatu naiz. Vale, hor beste zea bat dago, Bai, ikusten... Kontu zea mentipoa dago. Ni daukat bat, Bai? Edo bi guztien ez. Jode. Bai, guazen amendik, ezin dia gehiago hartu. Ez que, handakat loot bat, berdea. Bueno, harin dau loota, pero... Ez berdea hau da, hartzen dezun... Hostia, eman naute. Bai, nire bai, botan hau. Bata edo bia. Ez niziain hau, zerbitzaritik botan hau. Ba, niri ez. Zordo da, seirek. Seirak eta hamar, bai. Jo, primeran, dagamagu tipo bat medias de espectador. Sombo. Posten nau. Ba, etxaten zait, lasai, nago lehenengo gunean. Bale, haber nio nun ateratzen nahi zen. Zintut eze erosien eta. Aber, oin pentsate, ateitugun pakete horiekin eta... Egin daiteke dutzen zuzenean, zuzenekoa. Bertatik? Bai. Total lome bila bezala eta bat. Warning, nota béisbol beta. Muere misile. Hain nire amenazen du naiz, zer behar bat. Jarri dizu berriz, kendu hautsarena joko barruan. Bai, egia, barkatu. Lase. Motxila haukan nik, Gorde zait. Beira, fijatu, zea daukat, motxilita hori, paketea. Bai, egia da, ze suerte, ba, niri ez. Zengo deu? Agarra, etxan. Eskarratxe militar hori. 2000 eta Engo gea, aterako gea, helikopteroa eskatuko deu toki lasai batean eta... Vale. Itxen, atera baino lehen, igual markatuko dut gune txoren bat. Eta ez da gertzen pasatu arte. Igual zona extracción eskubian dago norta. Zonas próximas. Copia de seguridad. Atera eta eskuira dago, markatuet. Bastakit, hobeto ez banago ikusten ni paketeakin bestela, disparatu ingo ditut. Osta, azkar. Ze guapo hau, euskia frentezka. Hostia. Argia, reflejos, luces dinámicas, partículas. Hainbat gauza aldi berean, sombras. Oh my god. Buah. Bitu, hemen dago luta. Mantendu egin da. Egia, hemen gauden. Ba, hartu. Besta hartu daite. Ostia! Kontuz! Ba, esan jarri nahi lasai. Hartu duzu? Bai. Baina nago justo estaldean. Ni akatu nau. Ostia, ba. Hemen jende pila atera zei. Zeni bakarrik... Berrentzea jo.
Ies egingo dut. Bai, ies egin. Goitzik usten gara sonar lorretan, hasierakoan. Bai, ontxe noa, horra. Ostia, bale, ez dakit non nagoen. Bai, justo ondoan. Justo ondoan. Bai. Eskutatuta jungo gea, eta ingo deuna da, hartu pakete horitakoa eta ospa azkar. Ze hor, jende lepo dao. Zer ondoan hau. Kontuz, tipo bat, zea dago. Bai, ikusi dut. Tipo normal bat, lurrean paketea ikusitu eta biltzea dikoa. Justo, hau. Bai, eta parai hori. Agente no, esti. Hone? Geratuko. Maskara eta mira bat, eta hau. Ez dut nahi ikustea paketarekin, porque estela... Bere atxean da kontuz, daude bi NPCO nahiko... Ale, guazen. Beak badauzka paketea nahiko. Moldatu da hiela. Bueno, guazen. Markatuko beste tokin bat. Dago beste bat aurrerago. Hori. Adibidez. Bale, horra jongo da. Komeni izetea kale principaletatik ez jutea. Ja. Alba da. Arra hemen kallejoin bat aurkitzen deun. Zikaro, bi pertsona da zeak hemen kutsak daude eta abar. Bai, baina 10. nivel arte, hei. Eko kutsa antzekoak edo. Multijokalari sistema asko gustatzen zait, espentsa. Bai, gainera lagunekin da ibiltzeko oso, zea dago. Oso ondo dago, gainera behatzen zaitu kontzentratu egotera. Argoazen amendi. Banatu gara, badakizu. Bai. Mierda, NPC-a mentopaet. Así que zure aldetik jongo naiz. Bakardadea. Hale, zu baino atzeagon dago, Nire bide bertatik. Nik aurrera noa eta aurkitzen badut topatzen badute toki desente bat itxaroteko. Jode, gainera, gainera tentsioan sartzen zaitu, bakarrik zau, soinuak entzunten dituzu eta tentsioan sartzen zaitu, eta ostia, nik errez susto bat hartu dezaket. Zerrin, guardia zerrin, guardiak errenduko. Bale, banago estazio puntuan. Hemen disparo asko entzuten ditut. Ez, hortik naiz pasako. Extrazio puntura heldu naiz, Bale. Oaindik ez eskatuz helikopteroa, Hemen norbait dago. Astu, norbait dago. Ba, eskatu berdeu, hor obestea da. Bitoki bakarri da beta. Ba, hemen norbait dago, sendatu dira eta bat. Zela, kale erdia? Ez da parkin antzeko bat. Parkineko goipaldea. Hemen norbait dago. Nora eskatze duten da helikopteroa? Babesan jarriko naiz. Hau da lehengo tokia. Hemen ez dago... Frankotiradore bat dirudi hori, Hemen goian daude kampero antzeko. Frankotiradore bat entzun dut hori bai. Bale, hau ni noiz. Bai, gozi zaitu. Kontu zibili behar gara, Hemen norbait dago. Ni biztazoa behiratuko. Bai, jendea dago. Desente daude, asko daude, oso asko dago jendea hemen. Jode. Ez dago beste inor, nonbait, estrakzia diteko?
Bai, badago. Horra jutea honena, igual, bestea. Ba, no, markatuko dut. Bale, markatu hendik, lasai. Noritz egin du. Horetzen ez dudan hizkuntz batetan. Aztak nik ez dut inorraitu. Jarretzen zaitut, Vale. Ostia, jaisten ari dira. Bale, ba, hortaz gu beste toki baten abrezkatzen degun. Helikoptero hartara jende guztia ona etorriko da. Bai. Abandonando la zona contaminada. Horrela abantaia izango dugu, alde horretan. Ez, hau, amendik eskubira da. Hau NPC bada. Bizitza ardira dago. Eta hor dago estelut bat. Bai, baina tipoa jende normala da bilamen. Ni jarretzen zaitut, lasai. Bai, ospa egin eta arndo. Nunbaiten eskumatara egin berko dugu. Bai, gantxe uste dala. Bale, hor tipoa zeon, normala. Baina, bueno, geldik zeola ematen zuen. Bale, beste helikoptera iristen nahi zaila, horrek esan nahi du, foioi guztian egongo gala. Bai. Bale, 200 metrota gabe. Hortxe aurrean da. Bale, 160. Bale, bak eta zein da. Hau kale erdian da, Ondo. Perfecto, dentena super ondo ateratzeko. Engoetena da, helikoptero eskatu. Bale, beste nunbaiten helikoptero eskatu dute. Ingotena helikoptero eskatu eta ingogea iskutatu metro bat bezala dago. Metroko. Eta helikopteratzen badugu eta esten bagara helikopterarekin ondo pasatzera? Eskatuko dute? Bale, handik eskatu. Bueno, etorri hona, oain. Hemos mandado un helicóptero a su posición. Amen, bai. Vale. Vale. Ba, oain, denbora gutxi arte, minutu eta 14 falta da, ba. 30 segundu falta dienean aterako gea. Vale, hola egon. Nik nere atzeare pixka bigilatuko, Tentsioa. Zuk daukazu paketea, ez? Bai. Bai. Меня бьет дубиной. Noritz egiten du, nik hautsak entzuten ditut benetan. Nik ez, bueno, NPC-ak hitz egiten entzuten dira, Bai, baina errusa, arrez, horrelako zeu, zakit. Убил одного. Vale. Vale, guazen. Kontuzia, oain jendea. Vale, jendea dago. Eta jendeak elkarrakatzen ibilia. Ospa, barrura, berriz. Vale, banoa. Eta aldein ingo dugu hemen barrutik. 6 zeuden gure. Extracción fallida. Hor no bai da, Bai, NPC-a dira. Joder, horia, gainera. Bueno, amendik... Ostra. Akatu naute. Ostia. Ba, neu benago... Ba, Salbatu naz! Por poco. Oh! Ezin eizen mendik atera. Vale, bani akatu naiz. Ba, horren baik... Zure atzetik ikuste, Zeak? Terko naizen mendik.
Eske karo hori da txarra, askatzen duzun helikopteroak mundu guztia horrak duten da. Eta beti, zenbatetak jende gehiago izan zu taldean, abantai handiago daukazu. Karo. Eske birekin, buf. Lagu baldin mazadete, ondo defenditzen duzu, azken finean. Lagazo. Bale, atera naiz. Ostia, norbait dator. Atera naiz. Bale, gertu zaude, ikusten zait, bai, ikusten zaitut. Justo hemen. Eta hemen barruan ezin da kongelatu hau? Ez, helikopteroa eskatu behar da, derri horrez. Itxoina, aber tiro aiten dizun zuri. Tiro aiten maizu tipa huilda dago. Ez dut uste, hemen badago ez dut uste tiro egingo digunik. Zeren kun. Aberre, zu behiratzen. Atakatzen maizu abisatu, Extrakzio zona... Gertueneko hau da. Gertueneko hau da. Ezea da, parkinekoa. Horra jongo ea. Mugitzen da, nahi mugitzen ba naiz. Bera etortzen ba gure atzetik. Aviso. Las facturas indican que la zona está contaminada. Zenbatekoa dago? 10. Ram. Vale. Karo, jendeare 7. nibelekoa eta aurkitu dugu onlinea. Ja. Hor norbait dago. 3. nibela geha, bai. Bale, bat disparatzea. Agente no hostil. Ja, baina guk hona bagoaz, ba... Zergatik dabil esperientzia moten? Amendik egin. Parkinetiz hartuko geha. Eta behiratuko dugu ea zenbat daun jendea. Bat gutxienez. Ni akatzea alperrikako dute, nik ez daukat eta paketeik, ja. Zu parkin barruan gehatu, momentuz. Eta ni igoko naiz eta behituko ez zenbat jende daun. Ea, kanpeatzen nahi dian. Bat ikusi dugu, baina baten bat gehiago? Momentuz ez. Gero bakizu, behin eskatutakoan, ertetzen dira. Tipo hori da, hor jarraitzeu. Bai, rifle bat dauka, horrelako zauzer. Bai, rifle bat. Bomba, osea, granada prest daukate, bada espada. Bale, ba, Ni gana dator, uste dut. Tipoa hemen dago. Baina beha bakarri dago, Así que nazu atera. Bio berekin aldugu. Vale. Atera eta eskatu extrakzioa. Disparatzen maizu, nik ebe... Bale, baina eskutatu. Hemen erdian ez egon. Etorri robot. No? Hemen eskara hauetatik. Altura abantaia da. Bai, beti. Porque ikusiten dugu jendea etortzen. Tipo honek ez digu du. Ez ere egingo ez. Berrezen berko. Ze berez bion artea akatu erko denuko. Hemen norbait da. NPCa dia. Uf. Zaguen. Ez, lasai. Torreta botako ez. Ona dator, bat ona dator. Ue! Hostia! Bale, luta soltatu dute, NPC-ak, batek? Bai, ikusi dut. Beraz, lut horire laga ingoen nik. Nori dago tirokatzen NPC hori? Beste tipoa dagona.
Bale, bera. Ja, 10 segundu falta dira eta. Joder, Richie, coño. Zeakin da, Tekin da gesten da. Bale, berak paketea dauke, bere izera zoin. Vale. Dano paketea ateako deu, eta listo. Oain bai, erasotu. Ego, nik berpiztu... eman nau. Akatu ditu. Ba, ez dakit zertako aidan, pakete gehiago ezin ditu. Bai, jarri ez txazke. Claro, bat jarri du. 15 segundos. Cago en la hostia. Koitadua. NPC dator. Horrek eskein deu. Akatu inber genuen eta punto. Bai. Ba, noin pakete gabe. Cago en tal. Bueno, engo deu, itzuliko gea beste bazera, arbeitzea... Vale. Handauden objetuak? Osaia da, bi bakarri jolastea. Bai. Hor ondo indik, granada jarri dit... Badaukazu azuk habilitatea granada jartzeko. Bai. Hori jarri dit eta... Gainera, itxaskorra da, gainera. Eta momentuan lertu dit, hau da, bota eta lertu. Eta ni... Hil egin ez, praktikamente momentuan. Arre, markatu zu, bera. Ba, ez egin dute viaje rápido, teorian. Egia. Baina ez dakit oso nola funtzionatzen duen. Bale, hor, pasatu behar du hori, bale. Ez que, asko ere erosoagoa da. Niltza baino. Kargak denbora gehiagi ematen du. Pasada bat da. Non gauda... Eta nahi zeatik genauen eman, ara? Ez, mapa ireki behar duzu, helburua hautatu eta isa, eta gero espazioa. Bai. Eman diot, eta beste toki batean lagan nahu, Ez dit egiten, nahi. Ez ditu usten. Igual nik erabiltzen nagoelako. Ez teorian ez luke berko. Bueno. Tienes objetos descontaminados de la zona. Vale, primera. Ya está, ni ya aldu naiz. Vale. Zu bidaiatzen nahi zinelako izangoa zeurunez. Bai, hoxe esan. Vale, baina gertu naiz. Lo estás haciendo bien, no nos vengamos abajo. Mochila anticortes, empuñadora. Alijo, hemen igual, nongo ja? Kutxa horretan barruan sartuta. Alijo edo horretan, bai. Vale, extraído. Vector, 1600. Eta máscara para tareas pesadas. Se expulsará inmediatamente a cualquier intruso. O 5,50 de estabilidad. Vale, ni ja ekipatu naiz. Ja zer dekogun berri lagun. Vale, eta maskara bat zan. Maskara, lepo. Salud dezakegu behar ez duguna. Adibidez. Eta hau. Ez frankotira hori emango. Beitu, tipo horri behizein behar nion, behizaldean zegoela, frankotira hartu, buruan tiroa sartu eta listo. Bastar. Pistolera laminada. Antes para tareas pesadas. A ver. Mairu. Eta, zatzen dena. Amazazpi. Ez izan betetzen. Eta pistolera laminada gota magost eta okadana. Protección.
helikopteroa, justo bai, asko zero behagoa, jode. Ba, erosiko dugu, hau. Ba, jubergea, multiplayerran pixka nivele zigotzen, 10. nivela lortzeko. Bai. Eta 10. hartu, 8 eta 10. Bai. Hala, listo, dirua gaztago egin dut jada. Lo siento, ahora no es el mejor momento. Pues, ¿cuál es el problema? Necesitamos muestras del tejido linfático de infectados. Ba, ni hemen utzikoet, ze... Bai, ba, nik be... Pixka deskantzatzeko. Bai, no be... Hemen ikutsiko dugu zuzenekoa lagunok. Ikusi dudan ez nahiko interesante, gutxienez pertsona bateri, asko gustatu zaio, posten naz. Besterik gabe, barkatu azerako faioagatik, hor arazo txikitzoa. Eta, bueno, ikusiko gara aurrerago. Ez dakit, hau izan da beta, ikusi dituzue misioa, dauden bi hiru misio, pizkat multijokalaria. Eta asko disfrutatu dugu, baiet? Bai, atera zeite kanpo eta zengo deu, despeituko deu argazkia da atera ez. Txuen, justo aldatu dut irudia, bale, baina txuen, aterako naiz kanpora, eta... Aterako naz kanpora, base de operaciones. Este soy el chino Cudeiro. Oh, pinta hona dauka jokoa, Beta nahiko bitxia da, grafikoki super ondo dago. Jo, ikusten nahiko nuken. Jarri pareta harta behira. Horrela jartzen zea. Nina hon erara behira. Txainen, zure alboan jarriko nahi. Vale, eta xagua mugituta. Eta ber, argazki ateragoet. Listo, atera nik. Ondo. Ba, bueno, despeditu. Bai, ba... Txuen, txiko dut... Ba, besterik gabe lagun, espero zuen guztok izatea, guztok izan boze, bak izan bardu zuen, eta hurrengo kuan ikusiko gara. Eskerrik asko horregoteagatik, Prodigy, eta joan egin direnei be, eskerrik asko. Eta hurrengora arte, zaindu, agur!